golok golok ilang alah pacul pacul go alah golok golok ilang wong ireng tipis lambene gawe bobat selawase gawe bobat selawase senajan dilali-lali angger bae beli bisa lali ora kelipu alah pacul pacul go alah golok golok alah sarung sarung ilang maning tuku maning wong urip ning alam dunya aja ngumbar nutuki nafsu aja ngumbar amarah nafsu cirine kegawa mati ada kan kegawa minggat aduh ada kan kegawa minggat alah pacul terus pacul kok weye wayang hari bapak waget di boy monggo alah golok golok melas wong tuane jangan ngaget di boy sesu hari bapak alah sarung sarung wayang si coba kangen-kangen hari bapak terus ilang maning ilang maning aduh dasar ditamu dasar wong urip ning alam dunya ngeblos kang ecet dah aja nutuki nutuki amarah nafsu nafsu sing mantak keloro ragane sing ketepuan ragane sing ketepuan ragane sing ketepuan ya alhamdulillah masih sedap ya piye rasa priwe arep putih hari bapak jauh metuk tidak jauh makaya asyik kira makaya iya arep makaya makaya suka-sukan metune ya date kang hari wong wis kagak dibubak iki Kang weh ditutup jake wong deleng wis streaming weh ditutup lho ditaleni Jepri wah ratane dan sandiwara apa dibuka-buka begini rapet maneh ake mang ake bature bisa esok yang komola dikit beli kang rang iki alhamdulillah ya kita ngomong kalau siapa kini bapak Wata ngomong kalau siapa kita nek ndek alhamdulillah bapak Wata omong kene iki masih ndeleng masih kompak ya iya biasane ning kana-kana mak bakal bodor metu ku bapak kursi bu kursi bapak Wata iya alhamdulillah masyarakat kene ragem-ragem wonge pada eman ya Kang ya iya wis bae pada kopi anak durung anak kopi anak wis anak-anakku eling-eling wong eman dianjing rangsel ya wong kun mah meh mendi maning meh me merang metu balik ya Cak durung nyawang-nyawang acan merang iya setitik kami apa gunaha kaya alhamdulillah ya wis pada mangan panjak sampun
aling dening panitiane boral. Ya, lo. Ya subhanallah. Aja ngaget tibake wong tua. Koneku. Kita gak kaget ya. Ih coba kenangan wong kuwenku ya. Bapak wadah kita ku mau ku sasa sing anakku. Piye kuno? Teka meneku. Wetenge kempong bapak wadah. Oh, barang emang ngeli. Ngelimangan barang rangkene iki panitia wis ngupai berjejer-jejer makanan bapak wadah. Iya bener. Bukan kita mah iya ora. Saking sasane kita ku bapak wadah. Oh. Mangan ki lagi enak-enak ledes beli. Iya. Barang rang sing pengene sing ana jangane koko ka bapak wadah. Ah. Tewas kita ngobrol mende dadah meme ya Allah me hati-hati me. Dadak. Woi dadak kari bapakku. Tiwas ora kita mangane karo jangan beli ya. Jangan apa sih wah lagi sore kah? Ana lagi sore jangannya enak pisan kan. Jangan apa? Jangan asem kak. Jangan asap jangan ayam. Asem. Asap. Pengen orang keduman gitu ya lagi sore. Ya iya panjak makarian bae angel kita kutiwas sasa beli ya. Nyedok rang setitik orang. Terus? Bokat rangku ana bringkil-bringkil ayam bokat rangku. Wah, Iya. Iya bakal wis lagi dicentong. kanda apa sih, Wak? Iki masalah mesuk kakang reang. Ajak anda mangan, bokat Apa kurang sih? mangannya ki masih ana sega goreng. Wareg kang panitia boral wong kene iki. Tak acungi jempol yakin. Ya karuan. Alhamdulillah. Monggo bae tahun maning Jadi anak-anak emang kenen, Mbak. priwe je kuno mang. Kita harus upai badekan. Badekan apa? Baka bisa ke badek. Ya. Kinki pengennya apa dia ya? Ya sing mewah ka mobil ta motor ta. Mobil ta motor. Mobil kita lagi durung tuku. Cih, dia cari enaknya apa dia ya? Hari Ya masih dia bapak. mah kira-kira pas. Apa sing pasku wis aja ngel-ngel oleh kesawer ono ora pancakku lagi ngitung bapak wadahku. Ora. Orang bro pengen ekun bae kita mah. Pengen duit. Iya Kang orang ngel-ngel. Ya wis, bakal pengen duit. Wis sih. Asal bisa ke badek. Badekan bae. Iya. Bocah SD semene gak kecil mang badek-badekan. Bakal bisa ke badek-badekannya kita tek pai 1.000. Bro kayak apa Cang? Kayak apa badekannya pengen bro? Cil. Bisa kan bakal ya jawab kecil. be. Bisa kabeh bocah masih semene gak bisa. Temenan. Ya wis kita pentakon. Bro, priwen jeng mang. Ibaratnya kita ki duit 1.000 perak. 1000 perak. Iya. Iya, terus Esuk-esuk pengen sarapan. sarapan. Tuku sega lengko. Lengko. Sabun teler 250. Oh, 250. Ya duitnya kan mung 1.000. 1000 iya 1000 Iya, perak. duitnya kan 1.000. Iya, Pengen sarapan. sarapan. Tuku sega lengko regane 250. 250. Tukune loro. Loro. 250-an susu ke pira. Duitnya 1000 ya. Iya. Tuku loro 250-an. Iya. 250 300. Oh, 500. Oh iya 500. 500 ya. Ari bapakku. Oh galak-galak peralatan ini kene mang. Iya. Iya ang ora ang. 500.000 mang ya. Nah, Duitnya 1000. duitnya 1.000 susu ke pira. Ya min kan. Min. Min priwene sih. Ya. Duitnya 1.000. 1000. Tuku sega lengko. Iya. Sega lengko kan 250. Iya. Tukune loro 500. 250-an. Iya 500. Susu ke pira kuno? Ya kurang Kang, duitnya 1000 mang. Ai. Jare 250. Iya. Ya lah apa-apane 1000 mah Kang. Ai kurang. Durung oleh kuno. Ya wis abdi ora dadi ora nyambung. Deh, ora nyambung. Angin kita neku. Iya. Kanda apa? Arab kanda apa? Iku si bocah kuwenku. Ana batu reang ta? Dikit kami kayak priwe. Nji, batu reang ana batu reang ta mah. Lah kata batu reang ki, mau mana suarane aban-abane bae kana. Anak. Bocah mah gede beli kana kelewane bocah kan ka. Orang eta wis mulu kana makari bae. Ampun, Ailah sudah di. nyebut bae kayak garap mati. Mang, kanda apa kalau dengkol mau kah? Takon apa? Takon. Heeh. Kita ngupai badekan. Iya. Terus Kita ku sudah duit 1.000. Tuku sega lengko, esuk-esuk sarapan kah? Iya. Tuku sega lengko, regane 250 sabuntel. Barang udah duit pira?
Duit 1000. 1000. Heeh, tuku segala engko regane 250. Iya 250 Jeko. Oh, tukune loro 250-an susuke pira kesun. Susu ke 500.000 ya Mang ya. Deh, 500.000. Ya iya. Akeh temen. Duitnya kan 1000. 1000. Susu ke 500.000. Kanggone 500. Ya susu ke 500.000. Jih, goblok temen batur yang ki. 1000 sejuta ta sepira sih cah. 1000 perak, 1000 perak. Bakal 1000 1 juta, 1 Ye, juta. 1000 perak, ke jaman bengen mah 1000 perak ora. Bengen ku ngomong Iya. bengen awas kuno. Kita mah bengen ku. Bature. Kita kan takon bener ta beli. Bener Oh, beli, jadi kita kan sira-sira. duit 1000. Duit 1000 je. Tuku segala engko. Iya, Sabuntel 250. 250. Tukune loro Loro. 250-an. Iya, Susu ke pira? 500. Duit 1000. Ya. Susu ke pira? Susu ke. 1000. Dih 1000 goblok. 1000 maning lah ini. 1500. Lawa Ya, anak. angel sih ya. Pira, sang. 1000. Ya. Kita ke duit 1000 ki, duit ki bung 1000 kita ki. Iya, 1000. Tuku sarapan segala engko. Loro ya. Oh, cing Regane- sebuntel regane 250. Awas kini. Iya. Sebuntel. Tukune loro Ya. 250-an, susu ke pira? 250 ku 500 gol. Ya ya loro ku. Susu ke 500. Salah. Salah maning. 500. Salah. Salah. 500. Salah. Kenceng pe. Jol. Jol penjol. Hari papa ku ya jol. 500. Salah. Tuku sega. Sega. Siji 250. Tukune loro. kanggone 500. 500. Tukune loro 250-an. 500. Susu ke pira? Tukune kan loro. Iya. Duitnya 1000. Duitnya 1000. 250-an. Nah, susu ke pira? 500. Salah. Salah jol. 550. Salah. Serok. Pira? Pira. 300. Nah, cocok. Bisa 300 priwe. Ya segala yang kau regane 250. 250. Tukune loro. Loro. Wis katon 500. 500. 250-an. Iya. 250-an. Oh, iya. Ori bapakku. 250-an, 250-an. Ori bapakku kan. Goblok bodor lah. Kita kuning kan aku langka lah makan mengkononku. Anak. Anak. Siapa? Wah borjen sih kayaknya. Oh sama. Ya mau langka dagang molen lagi. Wong jero aja. Wong jero dasira. Pada balik ke bi. Jih, pada balik. Kalau ngumpul-ngumpul nasi sore pada balik. Isin rang bakal ditontonku. Jih, sirane manis sampai sini nonton lawan balikku. Rang mah bakal ditonton ning wongku isin. Di sini yang apa? Isin wirang bakal digeguyu. Jih, ya, di sirane raine kayak mengkonon keguyu. Apa sih semono rai kayak ale? Alias dong klera ini raku. Eh, Priwen sirana ngapat. batu rira aku mendi siraku. Kebo. Kobo maning. Siapa sih? Batu rira kasapa karena saya Bos, blentot. iya blentot. Hari kan mau wong gede suwe mlakune gak mangkenen. Oh, sumo ya. Iya, gede awak ke ora. Barang rang dingin karo sirak ulang sih beli melayu balap bae. Nyala. Wis. Solati. Mati dah. Nyala. Emik siram emik disembayangi. Goblok. Kang. Buru beli batu reang. Oh, Raiko. batu reang. Siapa sih? Oh, lagi musore ke badut ke aku telur. Barang reang metuk ki, lah kasih siji acan. Pada mendi. Ayo, muda ya. Wow, nak ngomong ngulung sandiwara aja. Kotok matanya beli katon Raiko. Sandiwara apa aja Kang? Sandiwara ki SLB. Apa sih mengkononku? Sekolah dasar. Sing bilang kurang mengkononku. Diwaca dekat gang. Es ya. Iya. Susu. Weh! Bocah kun melabas boy, orang jorokku. Susu pantai ya. Susu ya enak ya. Suta Dharma. Iya. Terus Lagi sore karang kau. Teluan. iya janjiannya ceritanya aku. Mengpong bensin. Terus Rangka, batu rang aku jeng ngomong rang jeng ulu tot. Yang ulus rok. Iya. Rang tinggal nih kan aku. Sirene suwe beli. Baya udang kene pada mendi batu rang ya. Iya. Aduh mengkal bae rang men batu rangku. Kune iya.
Iya, baka anu Aduh, cepet. ilok ninggal-ninggal bae. Bete temenan bae ra iki. Kone ya. Gede. Tadi jika baru beli batu rerang loroku. Jarene Kone bekaton ya. dibuk temenan bae ra. Ya ada kita mau wong sakti beli katon. Bekaton. Ya kita mah sering ngumpet-ngumpetaken. Orang Jul kumang menengah. kelas lho nang batu rerang loro. Nang apa sih ang? Jadi tinggal-tinggal bae aku. Ya barang yang lembet lungane kan. Oh, barange mah barange. Barang. Batur mah Melayu sampai nang glundung. Iya suwe sih. Justru Luis gelis. Beda. Oh. Barange mah. Oh. Justru Luis gelis Kang baka Iya. glundung-glundung mengkono niku. Iku Gelis baka glundung-glundung mengkono. Gedel bet raine gelis delku. soten hari mudun. Aduh, mangkel rang ya. Merangkel. Iya merangkal. Iya. Kuno tas bal-balan apa dia Juga dikane. pejet yuk. Yuk. Aja jorok Kang. Sandiwara cilik. Ora boleh jorok. Tontonan adalah tuntunan. Nuntun sira arep lara. Tapi apa-apa nih mah anak. Anak. Pedek. Iya. Ambune mana? Ambune kaya mayit ambune Ambune bapakku. Ampun dah kita niku batang. Mambu sengit-sengitnya kia tuh. Langsung. Pati selengut. Cuma wong elake. Lah. Ana pacakin ki. Tutup dah sandiwara tutup dah. Tadi tiga beli buru. Ora wa. Ya usah beli buru marangnya balik pe lah. Ya los. Ora dibayar. Yakin balik pe ya? Ya los ora dibayar Ya wis, Pak. mau balik. Iku Mang Blentot. Enun sayang. Petek. Nun sayang kudu dipadal raine. Siapa sih cah sing bebeluk bae aku? Jagat waya men aku bebeluk bae. Kang Lah Win. ayo, Kang, ayai, beli sira karton, kan Bro. kene gol. Di katon maning. Wah, set wingin kene aku. Beli nang siap tahun mau orang nih kene. Kutile men dikutile. Kutil. Iya. Jadi kan mustara bapakne. Sek. Ari bapakku. Streaming ampun. Nyusul bapane. Iya, wa mustara. Sira sing gede. Ah. Daun takaku. Ya ra ditinggal ni ira orang pembengsit. Sira masuwe belungane yo nganga. Sira sing mau ning kene aku. Beli nang. Orang ngol di sira. Mending belati aneh. Wah, sawah-sawah. Sawah-sawah orang lagi apa? Aku udah belut apa yang Iya, sawah-sawah. ari bapak. Gogoh. Aku tile men dikutile. Kutil. Iya. Saya beli urut kutil sebelum gede nek. Endi sih? Iya. Gawat dawa rek gun. Ya, enak sing dawa-dawa ra ya. Apa? Hah? Ndek ya. Ya pada bayar. Adine kene. Lah ilang maning tenggol Bilang maning menis rai ya. kin ki. Cak til Gol, mungkin mesti til. kena gol. Kebuka na til. Gol, Tel. Gol. Men di mana kan batu reang Kang? Ki kutiling kene, sira kutil. Kadon Kang. In banyak kadon kawa. Sing sakti ku kita takian sih. Iya ya uji sakti. Sing mau nih kene aku. Sing mau. Dewekan bae siraku. Beli kita maku karo tukang grabagan. Baru mantang dan aku. Ai tenggol mendi mati. Wih, Innalillahi. Di rai kun pen be mati. Mati kapan? Tenggol aku pindah nih sandiwarakan. Sik. Suara apa? Balas dendam diwara. Senda temen bro kanda wong loron bae ora apa-apa ya Kang ya. Dengkol kan dengkol kan. Entis, Dengkol kan dengkol. Entis tenggol kuntis. Ka. Di dengkol kunti. Odo so. Kian. Apik kin mah. Jol. Iki Jol siapa Jol? Mongkok-mongkok bocahku. Temenan ora. Nang apa sih? Oh dikit. Kok gak temenan sah. Ayo bilok cewek bocah ya. Ya madre telung dina beli adus we. Pati Gua telung dina apaan setahun ora ada satu. Sek. Orang lok adus ya bakal mampu. Ora. Ambu dikasih. Hei. Streaming aja ngomong konon. Mendi mana nih siapa tuh yang kayak hilang-hilang perang pegel temen rang ya. Gal. No. Tandakan. Ayo. Mendi kayak apa tuh yang kah? Til, Iki disadap del iki. gol. Enak di komprang Del, bocah del, Iya kayak ya, mengarep ya. Ayo. ya komprang, Bro. Bro til, kekurangan Ai, til. Til, Dipai. kira aku ngene, Til. Sampai til. Sing jero til, sing jero. Sing mau sih aku Terus. Sira nang. Mongkok sira. Beli papang esok ki makan. Ora apa bakang Mutah. Cara gacara yang ngomong Mong. gawalawakan gini. Ya iya. Yes di. Trik di nah. Ya, beli apa sing sesar aku kan.
Mati kenang Belanda belirang Bapak Wata. Makane nang baka usah suku aja kaken lewan. Kakak Iya. lewan beli wes sirang gol ti sira karo dang gol si mauku. Ngadirakan kita wong cilik beli katon ning siraku ya. Sira nang ning di si mau neku. Ana ning kono. Yang buka tutupan salon. Kudu solor. Sira mas setitik ngomong, setitik ngomong kok cuma setitik. Sing akeh kono. Ya iyalah. Aduh, dari sira ku wong lorok si mau ning kene bae wong lorok. Sing wingi rang mau wingi majengan ning kene. Masang tenda rang wingi kene. Pasang tenda berjebur di sumur ka sira. Lor papa. Untung bae beli mati. Ah, sirama. Lamunan mati sira Jam nang pira karo kene? sapa. Jam 3. Lamunan sira mati sira nang karo sapa. Ya kan? Ji, mong mana-mana je kandane ki wis Aduh. jero. Kita ninggalakan sira nar pengraud gang. Ora bae Eh. ya. Las ora sira maning ta. Nenek priwe ki nek. Kok gak masih pengen lawak sih. Yes, Bro. Waktu ki masih tangek ini. Esuk Eman. Sutradaranya mendikana. lah kebalik mulu. Ya busen dah madri sutradaranya balik. Terus bayaran. Bapak Wata beli garap balik kan. Beli. Mang kita beli garap balik kan, Mang. Beli kan dibalik dengan kan. Nginep. Ajang ladeni Mang Dais. Makanya kita masih tawan muru gabokatan diajak tukang guru sih. Oh. Mama guru. Aduh. Anu nih mati alhamdulillah ya masih wong nonton bang kan aku ya. Iya masih wong kene mah delengan. Kak. Sing tua kak. Aduh, endi sih? Wong kene mah delengan kak. Wong wadone bae galak pada laka kupinge. Ji, lah kuping aku nah Eh, budak. balik-balik. Aja sembarangan diadang sih depan iki. Sira. Wong wadon laka kupinge delengan anak beli sing anak kupinge. Ya anak. Di Ya anakku. semono beli ngaku kupinge. Anggone ya. Anggo. Ngaku kudung. Ji. Goblok. Ya anjarane kudung gua anak kuping. Oh ning jero aku Iya. Dudu galak aku kupingnya kenutin. jam pira sih, Cak? Jam 4. Wis esuk. Jam mati pe tinggo boy. Kin makarna jaga teh wis esuk. Iya. Sandiwara kin suta susune pantak imong kepindah. Susune padak. Loh, sing kana sing kene ya, Cak. Weru kita gering aja sing kana sing kene nabok mah. Sampai muncrat maning. Mengke ki pindah ya do. Mending Aduh, pekandangan. Israel perang. Oh, Israel perang. Pancakin ke pada meluan mang Israel. Ya wis. Anak Tadi wadah priwet, omong mau Ya. gore aku sing Wadah omong. pemuda-pemudaku jaluk salaku je. Mampu si raja parak-parak gua. Mampu jari papa pengen nancak kabeh je pemudane je. Ya wis musrok mang pemuda pengen nancak. Mene mampu. Cocok esuk kepada mampu ya, Cak. Siraku hari papa mene. Mending Lagune apa sirane pengen yang hormati mau ka boyang oset ya. Boyong Anggo oset. yang ngoset si Bisa. Aku pemuda kene. Boyong amin oset sih ku kabeh, bisa. Iya. Kena beliang. Bakasan ora kena sejene bae. Iya wis hormati sing penting panitiane pada Wih, Jawa. nancak wis dihormati. Ayo. Ayo Ora Kang. apa-apa buit Jawa diganti ya. Ayo kanggo panitia muda. Kanggo masyarakat tenajar tengah kedik. Ayo Kang Ora dihormati ketinggalan. kanggo siapa je? Nganggo wong kene sing wis ngupai mangan setesuk. Alhamdulillah Sampai kesuwun, tekaning wi. esuk maning. Iya, semoga pada waras sehat. Moga-moga ha Iya. entas ana sandiwara. Sandiwara apa, Cak? Sudah dharma. Suta Dharma. Ya. Wong kene pada naik haji kabeh amin. Amin. Wong kene pada sugi beras kabeh amin. Amin. Wong kene pada ngawin kita kabeh amin. Weh, sirane ngawin sira kuat beli ngawin sira. Ya, Dan Bang. ana sing gelem rai mengkono. Oi. Sira besi jibe blintok entuk. Mumpung masih berjaka. Yo Jawa ngormati Iya, kanggo Ayo, masyarakat Jawa. kene kanggo Eh, pemuda-pemudane kedik. Kangos di luar kita. Siapa Siapa? je? Bos muda-muda saka. Oh, Anang Rehan. Jagate wis esuk enak kedik dungan kini ya. Iya. Obai Studio HD. Kanggo sing ana ning Malaysia, RS Bos. Audio siapa je? Ana Dede Gemoy. Dede Gemoy, Bos PO Trans, Bos PO Trans. Anang Rehan. Monggo Anang kanggo Rehan. pemudalan Sing pemudine. duwe pindah saka. Kanggo Bapak panitia lan Ibu panitia yang kedik. Anak putu Mbak Buyut Saiman bergoyang. Aduh ampun Oh, tulung buyut Jawa. Iya. obat. Anak putu anak sing lelah. Jalan. Ayo. Kekap langit lawan bumi. Obat. Nyawang pacar iya ganti kekasih. Oleh
Kula Anaknya kloneng, nyekar anaknya kloneng, anaknya jaluk kloneng, anaknya kloneng. Bangapura. Oh, joget dikit, joget. Bangga pemuda-pemuda Bapak dan kerajaan panitia muda. Coba kita koin dikit kan. Ampun tulung buyut Jawa. Anaknya kloneng. Kanggo bos Beatrans, bos Anaknya Beatrans. klonang. Kanggo Anaknya Bapak klonang. RT, Bapak Anaknya RT. klonang. Anaknya klonang. Bapak RT sawerpi Bapak RT. Anggo anak rehan, anak rehan. Kanggo masyarakat Kabupaten Anjar Tengah Gedi. Anak kutumbang buyut saya. Semoga terhibur bareng sandiwara Suta Dharma. Obat musisi muda Suta Dharma. Angsan di Pangestu ya Keding. Anak gol. Percuma pengen sundi sunat. Apa sih? Kekasih kian kiana. Obat Godang gembili. Anaknya kloneng. Anaknya kloneng. Anaknya kloneng. Anaknya kloneng. Tarik Ijo-ijo godong gembili. Iwa ketinggi campur leli. Embu jodoh, embu si beli. obat Sing penting wis ngalami. Anaknya kloneng. ngalami apa neng cinta ning kasih sayangnya. Kula nyekar jaluk pangampura. Kula nyuwun doane diijabah. Obat Kaya tungkep apa cakap langit kelawan bumi. Nyawang pacar yen ganti kekasih. Tulung buyut Jawa. Alhamdulillah. matur kesuwun kanggo pemuda-pemudi. Wah blentot. Nun. Wah boncel. Nun. Boncel. Gol. Sandiwara apa boncel lu? Wah denggol, wah blentot. Nun. Karena pin majagate wis esuk. Iya. Esuk. Waya ebok. Tikus kaca. Ayo, ajak kesuwen tot. Iya, Kang. Ayo gol. Gol. Bersawan yang berbahagia. Sampai di sini dulu cerita masih panjang namun sandiwara tidak mengizinkan lagi. Bila ada sumur di ladang kami bisa bernumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang bisa bertemu lagi bersama sandiwara Suta Dharma.